Dragi moji prijatelji, politički protivnici, povjesničari, domoljubi, borci, Hrvati i Hrvatice, svi građani, radnička klasa i tako dalje i tako i dalje. Evo, ja vam se obraćam kao sociološki analitičar međunarodnih odnosa i diplomacije, politički analitičar. Vrlo sam cijenjen u istočnoj Njemačkoj, posebno gdje sam završio veliki fakultet političkih nauka u Goti i Bad Langensalci. Ko ne vjeruje, nek nađe taj gradove. Dakle, imao sam odlične predavače od Hermana, od Wurta, od niz raznih, sada ih ne spominjem. Potpuno je nebitno, nego je bitna istina. Evo, tu me vidite čak i na slici sa desne strane kako držim diplomu koju su mi proslijedili u Hrvatsku putem DPD-a. Dakle, me nije išlo normalnom poštom, DHL-om, nego DPD-om i UPS-om, jednim dijelom i UPS-om. No, što vam želim zapravo reći? Želim vam skrenuti pozornost i tematiku baciti na laži. Nešto što me u ovom životu muči, to su laži. Jedan prijatelj, suborac, ratni veteran, gospodin koji je završio 2 fakulteta, to vam iskreno govorim. Znači, čovjek je završio 2 fakulteta i on se predao. Izgubio je snagu da se bori protiv laži, protiv dezinformacija, protiv difamacija, und so weiter. Also, ja nemam tu namjeru. Ich möchte kämpfen mit diese probleme weiter. Dakle, ja ne mislim stati. Das gibt es nichts bei mich. Das gibt es nichts. To ne postoji kod mene. Borit ću se usprkos svim pljuvanjima, vrijeđanjima, uvredama, dakle, što kaj mogu smisliti, svoj mržnji koji ispoljavaju. Ja ću vam se predstaviti kao najsiromašniji politički analitičar kojeg niko nikam neće pozvati, koji će uvijek ostati sam, ali koji će govoriti samo istinu. Dakle, zadnja katastrofalna objeda koja se širi, ja ću vam predstaviti 2 lika. To su, koliko vidite ovdje, Goran Šarić iz Rijeke i gospodin Dežulović iz blizine Rijeke. Dakle, ta 2 krmka, trofazna, pričaju svoje priče danima, noćima, pljuju sve živo hrvatsko, lažu, izmišljaju, jednostavno negiraju sve hrvatsko što postoji. Dakle, od Dubrovnika, kroz čitavu obalu, preko otoka Krka, Pula, Istra, zaključno gore, recimo sa Čakovcem, Varaždinom, uz mađarsku granicu, pa sve dolje do Vukovara i zadnji grad Špica koja ide u utrobu, Ilok. Oni tvrde da je to sve srpsko. Ali oni to tvrde tako pritajeno, lažno, i njima je to dozvoljeno. Recimo, ovaj Goran Šarić iz Rijeke, koji je sad u Beogradu, on se hvali po Srbiji kako u Rijeci skupi i do 2000 slušatelja dok on održava neki povijesni trenutak, njemu važan, znači, i do 2000 slušatelja skupi u Rijeci, pa ponekad čak i u Zagrebu, ali manje, ali ne želi otkriti lokaciju di se druže
to četničko društvo. Dakle, pogledajte taj sotonski samo pogled tih beskičmenjaka za mene, dakle, povijesnih krivotvoritelja i lažova. Zašto sam se ja sad primio njih dvojice? Iz vrlo jednostavnog razloga. Dakle, u svojim povijesnim izlaganjima ovo smeće, dakle, smeće iz Rijeke, koje je sada u Srbiji, je izjavilo da je hrvatska vojska potpuno nemoćna, da je slaba, nefunkcionalna, da nikada nije bila u srazu sa srpskom vojskom, jer da je slučajno srpska vojska imala bilo kakvo učešće u Domovinskom ratu, mi bi bili svi pokošeni, ubijeni, poubijeni, bacani u jame, ili bi bili, recimo, klani, a onda bi nas, kao gospodina Dežulovića, bi nas džip, kao što je on njega u Vukovar, džip sa četnicima, dovezel u po njima oslobođeni Vukovar, i taj Dežulović je štam kao četnik, kao Srbin četnik, hodao po toploj krvi Hrvata koji su ubijeni na tom poprištu vukovarske tragedije. I on se s time ponosi. I on piše jebeš Vukovar, jebeš sve. Dakle, o njemu više ni ne želim govoriti, ni pisati, ali ću se zadržati na ovome. Dakle, on je izjavio sve ovo što sam vam nabrojio o hrvatskoj vojsci, i da su naši uspjesi bili prvo dirigirani velikom pomoći NATO-a. Sada povijest, postoje činjenični dokumenti, postoje dokumenti, arhivirani dokumenti, originalni, da su svi bili protiv predsjednika Tuđmana, bili su protiv Oluje, prijetili su mu na sve moguće načine, prijetili su mu čak i u vrijeme akcije Bljesak. Svi su ostali šokirani i iznenađeni, jer za akciju Bljesak Franjo Tuđman nije obavijestio nikoga iz Europske unije, niti Amerike, ni nikoga. Znači, tu je dobil mržnju čisto su imali prema njemu, o čemu vas ovakvi mediji i ovakvi povjesničari neće nikada obavijestiti. Dakle, oni to neće nikada učiniti. I sada Goran Šarić tvrdi sljedeće: da se hrvatska vojska borila protiv bakica starih, siromašnih i, kako oni zovu, djedu, deke. Znači, protiv deke, protiv invalida. Da smo mi protjerali žene i djecu. Najstrašnije je u tome izlaganju, jer on spominje ubojstva djece. Dakle, Srbi imaju jedan narativ da smo mi u akcijama Bljesak i Oluja ubijali žene, starce, djecu. Dakle, bilo je ubijenih starih žene i djeca, ima kolaterale, ima i ovaj slučaj, jedan slučaj ću vam posebno objasniti detaljno, jer sam bio suučesnik, koje laži oni emitiraju u eter, pa tako da demistificiram i borbu ovog velikog povjesničara iz Rijeke, koji napuni dvoranu sa 2000 Srba u Rijeci i gdje mu pljeskaju, kaže, plješću mi nakon mojih govora. Evo, recimo, ja ću vam prikazati 95. godine, znači, par mjeseci prije akcije Oluja, u 8. mjesecu, prikazat ću vam stare, bolesne i nemoćne Srbe protiv kojih smo se mi borili. Evo, da ne bi bilo zabune, ja ću vam baš pokazati te deke i bakice.
Jedinica pukovnik Milorad Stupar Evo ga. dobio dozvolu od predsjednika Republike Srpske krajine, gospodina Milana Martića, za početak parade. Evo Milan Martić postrojava starčat, bake, djedice i to. Znači najiskusniji srpski generali, svi plaćeni iz Beograda. Dakle, vi morate jednu stvar znati. Kada smo mi ušli u Korenicu, osobno ja, recimo kad smo nagrnuli od Turnja i upali u Korenicu, gore vam je pisalo Beobanka. Dakle, srpska Beobanka. Sve su imali i svi oficiri, svi vojnici, sve što su imali dolazilo je iz Beograda i Srbije. Ali to sad nije toliko bitno koliko je Goran Šarić izjavio, evo bakica i tih djedica protiv kojih smo se mi borili u Oluji, znači 1995. Kažem, prati duvački orkestar glavnog štaba srpske vojske. Evo ga, ima i duhački orkestar glavnog štaba srpske vojske. Evo vi mi sad tu pronađite kako to Goran Šarić tvrdi, jednog bakicu ili djedicu. Na čelu kolone elitnih jedinica srpske vojske krajine. Pazite, elitne jedinice, ne znam da ste čuli, da vas ne prekidam. Elitnih jedinica srpske vojske krajine, Ranko Krička. Sigurno i do vas dopiru ovi aplauzi koji su dopirali iz mase okupljenog svijeta koji je ovdje prisutna. Ovdje upravo ispred našeg reporterskog mjesta na čelu kolone elitnih jedinica srpske vojske krajine prolazi u specijalnom vozilu komandant pukovnik Milorad Stupar. Evo Milorad Stupar, elitne jedinice srpske vojske krajine. Ja ne vidim tu niti babe, starčat, niti djedice, niti apsolutno ništa o čemu govori Goran Šarić. Dakle, ja poštivam rad Tihomira Dujmovića, on je napisao nekoliko knjiga, zbilja mi se sviđa. Poštivam rad jednim dijelom i Bujance, iako on pretjeruje, dovodi upravo Gorana Šarića u Bujicu, pa onda onog Vojislava Šešelja. Ja to nikada ne bi učinio iz kulture, jer njihovo mišljenje je nebitno, ono je povijesno nebitno, ništa ne dokazuje. Dakle, to je sramotno. U nekim potezima Bujanac mi se gadi. Ali evo ga, gledajte sad recimo, i sviđa mi se onaj gospodin koji vodi podcast Velebit, Marko Jurić. On je još, dakle, ne bavi se poviješću, ali previše poziva gospodina Jurčevića. Jurčević je malo, on je zabrazdan. On je preduboko plugove spustio u 1945. i te stvari koje su nebitne. Bitne su ove. Evo sad ću vam, znači, na svoje oči, ovo je srpska televizija, vidite tu srpsku nejač, žestokim strojnim korakom nastupa ta nejač, ta starčat i ta djeca nevina koju su ustaše protjerale iz Republike Srpske krajine. Evo vidite, to su sve mladići između 22 i 28 godina, 30, 40. Dakle, sve mlada vojska, dobro pripremljena, dobro naoružana, sve novo, normalno uvijek se za manifestacije uzme novo, ali vidite da je to jedna oružana sila. Evo, gardijske brigade, gledajte samo. Evo, sve specijalne snage. Evo, sa braćom i očevima svi oni zajedno nastupaju i sada ja dalje vam to malo potjeram dok ne dođemo do recimo do traktora. Evo ga, nenaoružano srpstvo. Tu vidite recimo, evo vidi se da su to sve deke i bake,
Dakle, evo nema isto zračne puške, evo to sve nenaoružano srpsko. Nadajmo se ukoliko se... Evo vidite haubice od 105 mm, dakle direktno gađenje, ove baš poznajem. Haubice od 70 recimo, gledajte, to je sve ta srpska starčat. Evo, U međuvremenu smo vidjeli savremene artiljerijske sisteme, razarujuće oruđe, bacač bombi, košavu, dijelo domaće vojne industrije, dijelo sopstvene vojne tehnologije. evo ga, sve sirotinja, dakle nenaoružana starčat. Da, ne znam da li je taj dan Goran Šarić prespavao, evo i raketni lanseri, no, obično s time su nas uništavali, recimo protuzračni sustavi. A upravo što vidite, najbolje rečeno konfiguracijom se dobilo je pravo ime u vojničkoj Tada je to bio vrh tehnike, ne sovjetske tehnike, istočne tehnike. Krajina se brani i kraj... Tu su recimo rakete s kojima su derali po Zagrebu i normalno evo siromašne, evo naše siromašne starčadi iz Republike Srpske Krajine koji su sa tim istim tenkovima gazili svoje kad su bježali. Znači da bi spasili na Benkovačkom ratištu, evo dakle dokazali su se na Benkovačkom ratištu su se dokazali i tako dalje. Tu budem ja stao, prekinuo ovo, da to predugo ne traje, ali dakle dokazao sam vam laži, bezumne laži ovog bezumnika i ovog smrada do njega. Dakle, to je sve taj sav smrad radi i kreće se po Hrvatskoj. Šarić zadnje vrijeme čujem da ne smije više doći ili će biti uhićen, dok ovaj smrad Dežulović, on još uvijek radi. Dakle, plaćen je, garantiram vam da je plaćen od srpskih tajnih službi, radi za srpsku tajnu službu BIA, bezbednosno informatičku agenciju, definitivno radi, oni ih financiraju i evo ga, razotkrio sam vam sav taj smrad i to ću raditi i dalje. Bez obzira da li ću dobiti kaznenu prijavu ili ne, ali u svakom slučaju ću se debelo truditi i neću kazati Entschuldigung, es tut mir leid, nije mi žao uopće, ne, nije mi žao, weil du bist schuld, ti si kriv i du bist luga, ti si lažov. Dakle, to je serbiše luga, serbiše srpski lažov koji laže i umanjuje vrijednosti hrvatskog domovinskog rata i ke je najveći problem. Ja se njemu ne čudim. To je ta srpska propaganda. Čudim se onima koji ga pozovu u Hrvatsku i koji ga slušaju. To se čudim. Evo, dragi moji, pa ko ima volju, neka me poprati, ko nema, ja mu ne mogu pomoći. Ja nemam financijskih sredstava da se bolje reklamiram, osim snimanja ovakvog jednog videa, ali videa koji će pronositi istinu o nama samima, jer su neki odustali, kažu da to više nema smisla. Ima smisla. Jer to je unsere Leben ist habt Sinn, ima smisao, nije unzin, nije besmislen. Jer ako smo sve ovo napravili, a oni nam riječima, krivotvorenjem povijesti, opet će nas kasnije optuživati za revitalizaciju. Za revitalizaciju će nas ponovno optužiti povijesti, a povijest je snimana. I to su ju snimali oni sami. I zadnje da završim, najteže mi pada kada pričaju o ubijanju djece. Uvijek spomenu, prognali su srpsku vojsku, nikad to ne spominju, nego spominju civile, žene, starce i djecu. Ubijali su i djecu. Niti jedno dijete srpsko nije stradalo u akciji Oluja. Niti jedno. A oni su ubili od 1991. do 1995. 443 djece Hrvatske i to namjerno. Ili su ih osobno zlostavljali i klali, ili su ubijeni minsko-eksplozivnim sredstvima, granatiranjem, raketiranjem i avionskim napadima. To vam je to, dragi moji ljudi. Zahvaljujem se i čujemo se.